Dobar dan, pozdrav svima. Kao što vidite, nalazimo se na feru. Kod nas je pao snijeg, pa imamo pravu blagdansku atmosferu. U okviru današnjeg predavanja Ismit integrali prvi dio, prvo ćemo napraviti eksperiment uživo koji se zove integriranje voćki i povrćki u vremenskom intervalu, a kao rezultat toga dobit ćemo sok. Za ovo nam je potrebno sokovnik koji će integrirati voćke i povrćke na vremenskom intervalu u sok isključivo mehaničkim putem, bez upotrebe temperature. Pa će zbog toga biti vitamini svi sačuvani. Tu će u ovu posudicu odvojiti nepotrebna vlakna, a ovu drugu posudicu dobit ćemo sok koji ćemo preliti i polako piti. Od namirnica imamo ciklu, mrkvu, to su povrćke, a od voćki imamo jabuku, naranču i mandarinu. Naravno, ova tu količina je dovoljna za jednu osobu, a ako povećavate broj osoba, onda naravno možete sa određenim faktorom, a isto tako međusobne omjere možete mijenjati. Ako vam se recimo više pije citrično, onda ćete dodati neku naranđu, više povrćkasto, onda ćete dodati nekakvu mrkvu još, a jabuka se smatra neutralnim. Ovaj proces relativno je jednostavan, treba reckati, sjeckati, guliti, imamo nož i ovu sjeckalicu, pa sve to onda ubaciti, upaliti i u tren će to biti gotovo. Znači, ovaj proces sjeckanja i guljenja ću malo ubrzati da vam ne bi bilo dosadno, dapače da bi vam bilo mnogo zanimljivije. Prvo ćemo dići polovac, to je tu. Potom startamo sa mrkvom, ponajprije prvo ove tu rubne krajeve odrežemo, a onda pređemo na guljenje tako što je guljemo od ozgo prema dole, znači ovo je ta gurbica. To zapravo jako brzo sve ide. Poslije ćemo je izrezati. Ciklu obavezno preskočite i ostavite na kraju jer kad vam zakriti nema više recimo preckanja. Ja na klasičan način režemo ovaj tu dio grudni, isto tako ovaj tu dio grudni. I nešto slično kao mrkvi, ovako sa ovom tu povlačimo od ozgo uvijek ka dole. Pogledaj kako se to radi, čovječe, pogledaj, pa je to rutina. Mogućnosti uvijek gledate, znači sa pršnice od dobavljača, proizvođača koji su vama sigurni. Evo, jabuka je gotova. Dakle, je dosta specifična, prvo moramo dobiti ovaj tu dio ove strane. A onda je treba onako malo izrezuckati. Evo, pogledajte, mi ćemo rukom samo pogledati. Jer nije dobro sjeći naranđu odmah, jer će iscuriti sok, a mi bi htjeli sačuvati što više soka za sokovnik. Evo, i sad kad smo dovoljno broj puta ovo izrezuckali, onda samo povlačimo ovako, i u trenu gotova naranđa ovako. Evo ga, okreće se oko svoje osi, naranđa gotova, mandarina bez noža. Kao da imate nekakvu kocku u ruci, ovako je malo čisto čeprkate, vidite, ovako čeprkate i to je zapravo malo izuzetno jednostavno. I na kraju, najopasnija cikla, jer kad dolazi krvi, onda nema više spasa, zato je pogledajte kako to se mene ovdje. Evo ga, i opet koristimo ovu gurbicu, isto tako po istom principu, kao i mrkvu, kao i jabuku, od ozgo prema dole. I rotiramo je u ovoj gurbici. Evo ga, ode i cikla. I sad, cikla je gotova, sad ćemo preći, to je to što smo rekli, i sad ćemo preći na sjeckanje. Mrkvu možemo uvijek prepoloviti i sjećemo je nakon uzduž. Evo ga, nakon matiče. Dobili smo razne komadiće koje ćemo sad fino staviti u naš sokovnik. Idemo dalje. Jabuka. Isto tako od ozgo sjećamo. Onda im stavimo u sokovnik. Potom ide naranđa, mandarina. Evo ga, malo naranđa, mandarine. Naranđu slobodno možemo nožem presjeći. Neću pustiti kad se brzo to napravi. Evo ga, na nekoliko dijelova. Još ciklu ovako. I sad možemo, evo, to je što sam govorio, možemo fino upaliti. Tu se stavlja cikla. Naravno smo stavili malo, opet se malo, cikle malo, cikličnoga, sve polako, ali da se bude malo više naravno ovdje mjesta. I evo, to sad sve polako ide.
doživjeli. Ja ću sad malo tokom predavanja, svaki puta pomalo gusnut, sve najbolje za Božić i Novu godinu. Nadam se da ovaj prethodni eksperiment vam je na neki način bio koristan, bilo iz matematičkog ili kulinarskog razloga. Ispitne integrale smo podijelili u 3 dijela. U prvom dijelu je baza za sve, to su osnovni pojmovi i teoremi, odnosno rezultati. U drugom su tehnike integriranja, a u trećem primjena integrala. Sad u ovom današnjem prvom dijelu ćemo objasniti osnovne temeljne pojmove kao što su primitivna funkcija od f od x, neodređeni integral od f od x i određeni integral od f od x na intervalu ab. Sad bih zamolio profu Memija da nam objasni što je to primitivna funkcija od f od x. To je na ploči definicija primitivne funkcije od f od x. Jako je važno odmah naglasiti što je zadano, a što dobivamo. Naime, zadana je funkcija y jednako f od x, to je ova mala f od x. A primitivna funkcija od f od x je u oznaci ova veliko f od x sa svojstvom kad je tek deriviramo dobit ćemo funkciju f od x. Kako vidimo, pojam koji se bitno ovdje pojavljuje kod definicije primitivne funkcije od f od x, to je ovaj veliki f od x, je zapravo derivacija od veliko f od x. Osnovno to pitanje, a dobro, startamo sa malo f od x, zašto smo ovo veliko f od x sa ovim svojstvom nazvali primitivno od f od x? Toliko ljepših imena, a mi baš ono najprimitivnije moguće ime, a to je ti si primitivna funkcija od f od x. Moguće je to na neki način objasniti, ali ako prihvatimo nekakva gledišta kad je u pitanju derivacija. Jer kako vidimo, pojam koji ovdje figurira kao najvažniji je zapravo derivacija od veliko f od x je malo f od x. Naime, ako pozicioniramo ovdje nekako u sredini funkciju s kojom startamo, a to je f od x, ovako nekako, i ako se dogovorimo da deriviranje bilo koje funkcije, zapravo kretanje jedan korak unaprijed ili strelica na desno na ovaj način, znači iznad strelice pišemo derivacija ove funkcije, to je f od x, onda ovdje imamo f crtica od x. Ako prihvatimo ovakav smjer kretanja, strelica na desno je derivacija od f od x, i sklopimo sa onom tamo definicijom primitivne funkcije, to je onaj veliki f od x od ovog malog f od x, onda se postavlja pitanje gdje ćemo pozicionirati na ovom dijagramu veliko f od x. Pa logično iza, znači jedan korak unatrag. Zašto? Pa zato što je po definiciji veliko je f od x funkcija koju tek kad deriviramo otići ćemo jedan korak u desno i dobit ćemo po ovom dijagramu f crtica od x, a po definiciji primitivne to je malo f od x. Znači, ako prihvatimo ovu kretnju naše dobre stare derivacije na bilo kojoj funkciji i primijenimo je na veliko f od x, onda zapravo vidimo da je derivacija od malo f od x pozicionirana u desno ili jedan korak unaprijed, a veliko f od x zbog istog ovog razloga je pozicionirana jedan korak unatrag, jer ona tek treba se izderivirati da bi dobili ovu našu startnu funkciju f od x. Pa zbog toga možemo reći da je ovo danas, ovaj trenutak poslije deriviranja je sutra, a onda da bi došli iz f od x u danas, onda veliko f od x mora biti u jučer. I to je ta igra sadašnjost f od x, budućnost je njena derivacija od f od x, a jedan korak unatrag, to je prošlost, je
veliko f od x. Znači, ako je tu funkcija f od x koja nam je zadana, naprijed vozimo kad tražimo derivaciju, a unatrag vozimo kada tražimo primitivnu funkciju od f od x. Znači, danas, sutra, danas, jučer. Evo, to je jedno. Naravno, s obzirom da nam je stalno f od x ona funkcija od koje mi idemo, to je startamo ili naprijed ili natrag, ovisi što tražimo. Derivaciju od f od x ili njenu primitivnu funkciju. Ovdje onda dobro neka spisati zapravo ovaj smjer kretanja, točno da se vidi kako mi idemo na trenutak unatrag i tražimo u prošlosti onu funkciju veliko f od x koju kad smo tek derivirali, dobili smo ovu malo f od x. Pa recimo konkretno, ako je ovo funkcija recimo x na treću u ovom današnjem trenutku, onda njena derivacija znamo da je 3x na kvadrat, a njena prošlost, jedan korak unatrag, je x na četvrtu kroz 4. Zašto? Jer kad deriviramo njenu prošlost, onda ćemo derivaciju od x na četvrtu kroz 4 dobiti x na treću. Ili recimo uzmemo funkciju 1 kroz x. Njen pomak u desno, znači kad je deriviramo, dobit ćemo minus 1 kroz x na kvadrat, a njen korak unatrag, funkcija koju tek kad deriviramo dobit ćemo ovu našu koju promatramo, a to je ln x. Znači, budućnost od 1 kroz x u ovakvom konceptu je minus 1 kroz x na kvadrat, a njena prošlost je ln od x. I zbog toga se, kad se ovako promatra cijela stvar, kad se usvoji ovaj dijagram kretanja derivacije i primijeni na primitivnu funkciju relativno u odnosu na danu funkciju f od x, onda možemo usvojiti, znači, ovaj nivo je prvi današnji, ovo je sutra, a vidimo da onda naša primitivna funkcija nužno živi u prošlosti i zbog toga se kaže da f od x je tu, a ova funkcija živi iza nje, ona je njena primitivna funkcija, jer živi u prošlosti. Primijetimo još, čisto onako, sad mi je palo na um, recimo kad uzmemo e na x, njena budućnost je ponovo e na x, jer znamo kad deriviramo e na x dobit ćemo e na x, ali bogme i njena primitivna funkcija e na x. Zašto? Pa kad je deriviramo dobit ćemo ponovo e na x. Pa se veoma često kaže e na x je funkcija za sva vremena. Ona je u budućnosti, u sadašnjosti, u prošlosti izgleda jednako. Ona i njena derivacija i njena primitivna funkcija su zapravo ista funkcija. U redu. Evo, ja se nadam da na ovakav način gledanja se na neki način može reći, evo sad možemo razumjeti zašto takav naziv za ovakvu funkciju. Veliko f od x. S obzirom da mi znamo tablicu derivacija elementarnih funkcija, ako se sjećate, ona je izgledala od dva stupca, tu je bila elementarna funkcija, tu je bila njena derivacija, pa smo tu pisali polinome, odnosno potencije x na n, tu ovdje je bilo n x na n minus prvu, pa smo ovdje, ako se sjećate, imali e na x je e na x, ln x je 1 kroz x, onda derivacija od sinus x je bila kosinus x, od cosinus x je bila minus sinus x i tako dalje i tako dalje. Sad na temelju ove definicije i ove tablice smo u stanju napisati novu tablicu gdje će biti u prvom stupcu malo f, a u drugom njihove primitivne funkcije, to je veliko f od x. Ovdje smo igrali sadašnjost budućnost, a sad ćemo igrati sadašnjost prošlost. Znači ovdje pišemo ponovo startnu sadašnjost f od x, a ovdje pišemo njihove primitivne funkcije, a to su f od x. Pa, ako startamo s x na n-tu, onda njena primitivka će biti x na n plus prvu kroz n plus 1. Zašto? Jer kad ovu funkciju deriviramo po principu kao ovdje, dobit ćemo onda ovu tu. Dobro. Primijetimo, rekli smo da primitivna funkcija od n na x je e na x. Primitivna funkcija od 1 kroz x je ln x.
Jer kad deriviramo ln x, dobit ćemo 1 kroz x. Od sinus x je, budite oprezni, minus kosinus x, jer kad deriviramo minus kosinus x, dobit ćemo sinus x. Od kosinus x je sinus x i tako dalje. Ono što se odmah zamjećuje, jedna primjedba, treba se biti oprezan, nisu baš sve elementarne funkcije koje su se pojavile u ovoj kombinaciji funkcija i njena primitivna funkcija bile ovdje u ovoj kombinaciji funkcija i njena derivacija. Primjerice, ln x ne može biti u ovoj tablici, ln x postoji u ovoj tablici, ali mi ne možemo napamet reći što je to primitivna funkcija od ln x. Znači, to ostaje upitnik. Znači, samo staviti ovdje u ovu tablicu za one funkcije elementarne za koje zaista mi znamo kakva je njihova prošlost u smislu deriviranja. Naravno da postoje ljudi koji znaju napamet pa će reći da, ali ako je f od x ln x, ja znam da je f od x iz iskustva, znači njena primitivna funkcija od ln x, x ln x manje x. I to se može lako provjeriti deriviranjem funkcije x ln x manje x kao produkta, pa se ovdje vidi da je ovo derivacija produkta, derivacija prvog je 1f puta drugi ln x manje, prepišemo prvi puta drugi i manje ovaj 1. Ovdje plus. I onda primjećujemo da se ovo i ovo pokrati i dobijemo zaista da ovo je primitivna funkcija od ln x ili derivacija od ovoga. No to je samo demonstracija. Mi nećemo to priznati da si ti to znao napamet ili iz iskustva. Jednostavno, po dogovoru je ln x ne može biti u ovoj tablici primitivnih funkcija od elementarnih funkcija. Nego se ovo jednostavno mora izvesti. To ćemo vidjeti kako budemo radili. Hvala. Ja se nadam da sam sad na neki opisan način shvatili intuitivno zašto se primitivna funkcija od f od x baš zove primitivna. Sad bih zamolio profu Memija da nam objasni što je to pojam neodređenog integrala od f od x. Zadana nam je funkcija y jednako f od x, neodređeni integral od f od x u oznaci ovoj tu je skup svih veliko f od x plus c, gdje je c realan broj, neka realna konstanta, bilo koja, a f crtica od x jednako malo f od x. Bolje rečeno, skup svih f od x plus c, gdje je ova veliko f od x primitivna funkcija, a c je konstanta. Tvrdimo da je ovaj tu skup nije ništa drugo nego da je on jednak sve primitivne funkcije. Da su ovdje sve primitivne funkcije od f od x. To se lako pokaže, naime, prvo treba shvatiti da ako je, recimo, f od x primitivna funkcija od f od x, znači ima svojstvo da je f crtica od x jednako malo f od x, tada je i veliko f od x plus c isto primitivna funkcija od f od x. Zašto? Pa zato što kad uzmemo neku realnu konstantu bilo koju i uzmemo derivirati sada izraz f od x plus c, zbog pravila deriviranja, to je derivacija prvog plus derivacija drugog, derivacija konstante je 0 i onda je to jednako f crtica od x. Ali to je primitivna funkcija od malo f od x. Time smo pokazali, ako je veliko f od x primitivna funkcija od malo f od x, onda je i f od x plus c isto tako primitivna funkcija od f od x. No, vrijedi na neki način i obrat. A to je da bilo koja druga primitivna funkcija, nazovimo je p od x od f od x, odnosno funkcija koja ima svojstvo da je p crtica od x jednako f od x, slijedi da ona nužno mora imati ovaj oblik f od x plus c, gdje je c realan broj, a
f veliko već nekakva primitivna funkcija od malo f. To znači svaka primitivna funkcija je u ovom ovdje skupu. Kako se to pokazuje? Pa dokaz se temelji na činjenici iz prethodnog poglavlja koja je opet takozvani korolar poznatog Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti. Naime, ako se sjetimo tog korolara, on je rekao, ako imamo dvije funkcije f1 i f2 i znamo da su njihove derivacije jednake, tada slijedi da se one razlikuju za konstantu. Za svaki x, naravno, iz domene gdje su ove funkcije postoje i postoje njihove derivacije. Dokaz ovog tu je, naime, ako uzmemo dvije funkcije koje su iste, onda se one jednostavno prebace na drugu stranu i iskoristi pravilo deriviranja razlike. Pa onda ovo tu zapravo je ekvivalentno ovom tu uvjetu. A onda taj korolar kao posljedica Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti kaže ako imamo funkciju čija je derivacija nula, ta je funkcija jednaka konstanti. Podatle slijedi da je f1 od x manje f2 od x jednako nekoj konstanti iz f. I sad nije teško dokazati ovo tu svojstvo. Zašto? Pa samo primijenimo, znači, definiciju primitivne funkcije veliko f i primitivne funkcije veliko p i onda kad ih izjednačimo, znači iz ovoga i ovoga slijedi da je što? Pa f crtica od x jednako p crtica od x, zato što je to malo f od x, jer su obe primitivne, ali sada po ovom tu rezultatu, koji jednostavno upliva, kaže, pa da, s obzirom da su vaše derivacije jednake, vi se razlikujete za konstantu. Dakle, slijedi da je p od x manje f od x jednako konstanta c, što je pak ekvivalentno da je p od x jednako f od x plus c. Što se time pokazalo? Pokazalo se da svaka druga primitivna funkcija od malo f od x mora biti tamo, mora biti onog oblika. Pa onda zaključujemo da je neodređeni integral od f od x skup svih primitivnih funkcija od f od x. Naravno, zbog lakšeg zapisivanja, ovdje se onda jednostavno makne ova zagrada. Sad nam to omogućuje, čisto da se malo vježbamo, sa primitivnim funkcijama napisati ponovno tablicu, ali ne više elementarna funkcija i njena primitivna funkcija, nego elementarna funkcija i njen neodređeni integral. Razlika je u tome što ćemo u svakom onom stupcu gdje smo imali primitivnu funkciju dodati još plus c. Zašto? Pa jednostavno sad znamo. Sve primitivne funkcije su oblika f od x plus c. Znači, ako sad ponovimo tablicu, ovdje stavljamo elementarne funkcije f od x, ne sve, samo one za koje znamo što je njena primitivna funkcija, a ovdje ćemo pisati njen neodređeni integral, odnosno primitivna funkcija plus c. Pa recimo, ako je ovo x na n-tu, ovdje imamo x na n plus 1 kroz n plus 1 plus c. Ako je ovdje n na x, ovdje je n na x plus c. Ako je ovdje ln, ne možemo ln x rekli smo pisati, jer ne znamo napamet, ali 1 kroz x znamo da je njen neodređeni integral, to je skup svih primitivnih funkcija oblika ln x plus c. Znači, ako nas neko pita što je primitivna funkcija 1 kroz x, rećete ln od x. Ako vas neko pita što je skup svih primitivnih funkcija od 1 kroz x, rećete ln x plus c. Ako vas neko pita što je neodređeni integral od 1 kroz x, rećete ln x plus c. I tako dalje nastavimo. Stalno se naravno ovdje zna da je c realna konstanta. Hvala.
Kao što vidimo, neodređeni integral od f od x i primitivna funkcija od f od x su direktno povezani i to u definiciji neodređenog integrala od f od x. Zato što je, po definiciji, neodređeni integral od f od x skup svih primitivnih funkcija od f od x. Sad bih zamolio profu Memija da nam objasni treći pojam, a to je određeni integral od f od x na intervalu. Definicija određenog integrala od funkcije f od x koja je zadana na intervalu zadanom ab. Kaže se, to je u oznaci integral a do b f od x d od x, da je to limens kad n teži beskonačnost od ovakvih suma koji ide od i jednako 1 do n, a pod sumom imamo produkt male baze delta x i visine f od x i zvijezda. Naravno, to jeste određeni integral od funkcije f od x na intervalu od a, b, ali pod kojim uvjetom? Pod uvjetom da ovaj limens ovdje postoji i da ne ovisi o izboru točke x i zvijezda. Da bi razumjeli ovu definiciju, naravno da onda moramo vidjeti što se to dešava sa intervalom a, b. Znači, kao prvo, interval a, b se dijeli na određeni broj podintervala. Odnosno, tu ubilježavamo točke x0 je a, pa onda ide x1, x2, x3 i tako dalje, sve do b je xn. I onda se taj m povećava. Bitno je da razlike između ovih x-ova, svaka dva susjedna, x manje 1, manje x, odnosno x manje 1, evo tu piše, to je taj takozvani delta x, da su one uvijek iste. Zato se kaže da je to takozvana ekvidistantna mreža. Svi ovi podintervali imaju istu duljinu, to su te male baze. A x i zvijezda biramo unutar tog intervala. S obzirom da čim n ići u beskonačno, ti će podintervali biti jako mali. Delta x će biti jako malo, znači duljina tog intervala će biti jako mala i bit će naravno jako puno tih intervala. Pa onda je za pretpostaviti da će x i zvijezda na neki način biti ili x manje 1 ili x, znači to će biti jako onda blizu, s obzirom da su x manje 1 i x jako blizu, pa onda će x i zvijezda koji iz tog intervala biti blizu lijeve i desne točke, a to je x manje 1 i x i. Evo primijetite ovdje. Ovdje se fino piše, no s obzirom da se tu može birati ova točka iz ovog svakog ovakvog intervala, svaka i ta točka iz i tog intervala, onda se kaže ovdje da ovaj integral, ako postoji, on ne smije ovisiti, to jest ovaj limens ne smije ovisiti o ovom izboru. Jedan od takvih Newton je pokazao, ako imate funkciju koja je neprekinuta na zatvorenom intervalu, ne bojte se, uvijek ovaj limens postoji i ne ovisi o izboru ovih točaka x i zvijezda iz ovih malih intervalčića x i manje 1 x i. Ono što nas interesira, što je u geometrijskom smislu ova suma i ovaj limens. I naravno, together zajedno što one čine. Da bi to shvatili, osim što je jako dobro nacrtati interval AB i na njemu upisati sve te x0, x1, x manje 1, x i sve do n i naznači da su oni jednake duljine te intervali. Nacrtat ćemo iznad AB funkciju f od x, to je graf funkcije f od x, pretpostavit ćemo da je pozitivna. I primijetimo da možemo konstruirati sada, to jest opisati konačno u 2D i to što je ovdje delta x i što je ova visina. Znači, mi ovdje imamo interval x manje x, a ovdje imamo pripadnu vrijednost funkcije u nekoj točki između. Ali kad pogledamo vrijednost je okomita na ovo, pa ona kao da igra ulogu visine ovog pravokutnika. Zbog toga, sad ćemo uzeti samo jedan IT, a onda ćemo kasnije sve zbrojiti. Znači, tu imamo ovdje na ploči, piše, što je taj IT pravokutnik. Točno ga prvo definiramo kao skup, a onda što je njegova površina. IT pravokutnik, to je skup, pri čemu x-ovi idu po bazi, a to je ovaj mali segment, x manje 1 zarez x.
a istovremeno y mu idu od 0 do vrijednosti funkcije u toj nekoj točki x i zvijezda. Što onda površina tog pravokutnika? Pa to znamo. S obzirom da sad znamo što mu je baza jedna i što mu je druga, onda slijedi da je površina ovog jednog i tog pravokutnika, koji se by the way nalazi ovdje, je jednaka, duljina baze mu je xi manje xi manje 1 puta, a ovdje f od x i zvijezda. Ili, ako znamo da je ovo delta x, tako smo se dogovorili, onda je ovo f od x i zvijezda puta delta x. Znači, dobili smo ovaj tu dio. Dalje, idemo sad napraviti u skupovnom smislu koji je to lik u ravnini koji je unija svih ovakvih pravokutnika koji jedan za drugim se nižu. Pa nije to teško vidjeti zapravo da je to jedan lik koji se nalazi, znači, kao na onoj slici AB, dakle tako, tu je ova f od x, graf koji je pozitivan. I sad kad svugdje napišemo takve pravokutnike, naravno negdje on ovakav, negdje ovakav, negdje ovakav, negdje ovakav, dobili smo jedan skup unija svi tih pravokutnika koji je dole jasne baze, što su mu baze, ali visine mu nekako relativno f od x stvaraju određenu nazubljenost. Oni idu oko f od x, ali su ipak nazubljeni, se radi o pravokutniku. Pa ovdje imamo ovaj pravokutnik, to je ovaj prvi, ovaj pravokutnik 1, onda pravokutnik 2, jedan može ići i iznad, nekad može biti i ispod, zato što je odabir te točke između jednostavno slobodan. Pa je recimo ovdje iznad, pa ovdje ispod, recimo pa ovdje iznad i dobijemo ovakav jedan zapravo uniju svih takvih pravokutnika. A onda nije teško vidjeti da je površina ovakvog lika, odnosno površina unije svih ovakvih i tih pravokutnika, kad ide od 1 do n, ništa drugo nego suma kad ide od 1 do n ovih površina pojedinačnih. To se zapravo lako slaže, jer zato što je on složen kao mozaik od svih tih prvog, drugog, trećeg do zadnjeg pravokutnika, onda je i površina njegova složena kao suma tih pojedinačnih pravokutnika. A upravo smo to sad malo prije razriješili i sad ćemo ovo tu samo spustiti dole i vidjet ćemo da je to suma i 1 do n od f od x i zvijezda puta delta x. Sad smo pak dobili objašnjenje što je ova suma ovdje. Znači idemo iznutra u ovoj definiciji s desne strane. Prvo objasniti što je ovo, a što je onda suma, a sad ćemo objasniti što je limes. Sad, ako idemo povećavati taj n progresivno u beskonačnost, znamo da će broj pravokutnika ovdje se povećati jako, jako puno, ide uz beskonačno, ali on će biti toliko fini, jer će ovdje biti skoro beskonačno tih x i ova, da će zapravo se skroz prilijepiti i na neki način, ajmo reći, izglačat, kao da uzmete brusni papir, pa sve one vrhove kao viškove ovdje izbrusite onako fino i ostanemo zapravo profil funkcije f od x. A ispod ostane lik nad intervalom AB ispod grafa f od x. Znači, kad to sve napravimo i naravno uzmemo malo poslije brusnog papira, uzmemo malo obojimo lakom i dobijemo zaista jedan kontinuirani lik gdje se ne vidi ove prelazi više između susjednih pravokutnika, zato što ih je već beskonačno. Tako? Pa onda zapravo dobijemo ovako nešto i ovo je taj lik ispod grafa pozitivne funkcije f od x i to onako kontinuirano, fino, tako da se ovdje ne vidi nikakvi prelazi kao što se ovdje vidi. To je uloga limesa. Znači, brusni papir, izglačat i polakirat. To znači da smo zapravo onda površinu od ovakvog lika, evo ovako ćemo ga napisati, dobili kao površinu ovih limesa, onda je to znači limes površine
Znači, svaki od ovih znamo iz prethodnog koraka, prepišemo limes, a unija ovih površina, pa sad smo pokazali u prethodnom koraku, znači da je to zapravo ništa drugo, ovo je znači površina od ove unije, a ovo znamo iz prethodnog koraka i sad samo ovo sad tu spustimo dole. Ali mi znamo da je površina od ove unije svih ovakvih, ali ime se ovaj ispred, zapravo ništa drugo nego suma i jednako 1 do n f od x zvijezda puta delta x. Na ovakav način, fino postupno, iznutra objasnimo što je ovo u geometrijskom smislu, što je suma pak od ovih u geometrijskom smislu, a što je pak limes od ovih u geometrijskom smislu. Znači, ovo je površina i tog pravokutnika, ovo je površina unije svih tih i tih pravokutnika, a ovo je još površina kad se svi ti i ti pravokutnici n pošli u beskonačnost i to se fino izglača i dobije se zapravo da je površina ovog lika ispod grafa pozitivne funkcije nad intervalom AB jednaka ovom. Pa onda zaključujemo da je, ako je f od x veće ili jednako od 0, onda geometrijska interpretacija određenog integrala to je broj koji je jednak površini ovakvog lika ispod ove funkcije. Naravno, oprez, ako f od x nije pozitivna, onda ne možemo govoriti da je svaki neodređeni integral, odnosno svaki određeni integral na AB da je istovremeno i površina. Svaka površina jeste, se može prikazati pomoću, interpretirati kao pomoću određenog integrala na AB. Evo, sad smo to pokazali, ali obrat ne vrijedi. Jednostavno uzmete negativnu funkciju na nekakvim AB, integrirate, dobit ćete negativni rezultat, a mi znamo dobro da površine uvijek imaju pozitivan. Znači, površina jest uvijek određeni integral, ali određeni integral nije uvijek površina. Hvala. Kao što vidimo, određeni integral od f od x na intervalu AB je broj koji dolazi po toj Newtonovoj priči iz problema površine lika ispod grafa pozitivne funkcije f od x nad intervalom AB. No, prosto je nevjerojatno da bi se takva priča mogla povezati sa onom pričom primitivnih funkcija i neodređenog integrala od f od x, ajmo reći pomoću derivacije, odnosno Leibnizovog pristupa. Odgovor je da. Naime, moguće je staviti u direktnu relaciju i to obostranu određeni integral od f od x na AB zajedno sa primitivnom funkcijom od f od x. U smislu da pod 1 primitivnu funkciju od f od x možemo zadati pomoću određenog integrala od f od x i obratno, određeni integral od f od x na intervalu AB je moguće računati pomoću primitivne funkcije od f od x. Sad ćemo zamoliti profu Memija da nam objasni ovu direktnu povezanost između određenog integrala od f od x na intervalu AB i primitivne funkcije od f od x. Znamo dobro da u samoj definiciji neodređenog integrala od f od x stoji čvrsta veza neodređenog integrala od f od x sa primitivnom funkcijom od f od x. No, postavlja se pitanje, je li moguće određeni integral od f od x na AB, kao što smo vidjeli, to je broj i u određenim slučajevima to je površina ispod grafa pozitivne funkcije nad AB, je li moguće njega povezati sa primitivnim funkcijama od f od x? Odgovor je da. I to ne samo bilo kakav da, to je onaj obostrani da. Naime, ako ovaj jedan govori upravo da se primitivna funkcija od f od x može definirati pomoću određenog integrala od f od x. No, treba biti oprezan, ovdje nam je a dolazi, zapravo ovdje govorimo o x-evima koji se uzimaju iz intervala a, b, pa nam je doljna granica ona konstanta,
A u ovom određenom integralu gornja je x, to je upravo ovaj x varijabilni. Tako da ipak to nije bilo kakav određeni integral. Znači, ako je ova funkcija veliko f od x definirana pomoću ovakvog, dosta specifičnog određenog integrala, tada je veliko f od x zapravo primitivna funkcija od malo f od x. I drugo, znači ovo je veza između primitivne i određenog integrala. No, druga veza, određeni integral na intervalu a, b od f od x se zapravo može i računati pomoću primitivne funkcije. Znači, prvi kaže primitivna funkcija se može zvati pomoću određenog integrala, a u drugom kaže određeni integral se može računati pomoću primitivne funkcije od f od x. Na koji način? Na ovaj ovdje. Što je najinteresantnije, 2 je posljedica od 1. Lako ćemo, kad ovo imamo, dokazati i onda ovo pod 2. Naravno, ovdje se hoće reći ovaj f je bilo koja primitivna funkcija od f od x. Zapravo mi ćemo pokazati da ovdje možemo staviti sve na kraju. Pa možemo staviti neodređeni integral propušten kroz granice b i a od f od x. No, pokažemo ovo ovdje. Zapravo mi imamo definiranu funkciju pomoću ovakvog određenog integrala od funkcije f malo i trebamo naći njenu derivaciju. S obzirom da su to općenite funkcije, onda ne možemo konkretno derivirati, pa ćemo onda derivirati ovu funkciju veliko f od x po definiciji. I na kraju sve srediti i dobiti da ona mora biti jednaka malo f od x. Pa zbog toga ovako definirana funkcija je primitivna funkcija od f od x. Dokaz? Idemo je po definiciji derivirati. Znači, f veliko f crtica po definiciji, to je limes, a delta x teži 0. Od koga? Od onog poznatog razlomka. To je ona efikasnost promjene funkcije veliko f od x. Gore imamo promjenu slika f od x plus delta x manje f od x. To je ovaj x ovdje. A dole imamo promjenu originala. X plus delta x manje x, bez ovog f-a. Ali znamo što je x plus delta x manje x, pa to je delta x. Sad ćemo zalijepiti sličicu, jer mi sve ovo znamo, dobro je ovo izdefinirano, jer je funkcija f od x definirana svugdje u ovom intervalu. Znači, zbog, ajmo reći, ljepote pisanja, ovdje možemo izlučiti 1 kroz delta x, a ovdje ćemo sad pisati što je f od x plus delta x. S obzirom da je f od x, ovo veliko f od x, a do ova x, onda ako tu stavimo x plus delta x i ovdje ćemo morati staviti x plus delta x, pa je onda f od x plus delta x integral a do x plus delta x od f od t dt. Znači, ovo je veliko f u točki x plus delta x manje i f od x, kako je definiran. To je integral a do x f od t dt. I tu zapravo imamo sad razliku integrala. Promotrimo sad malo. A je početak segmenta, onda idemo do nekog x i na kraju idemo do nekog x plus delta x. Znači ovaj sljedeći i onda ovo sljedeći x plus delta x. Mi imamo ovdje integral od a do x plus delta x. Znači to ovaj cijeli. I kad mu se oduzme od iste te funkcije integral po ovom prvom intervalu ax, to je ovaj tu, onda će nam zapravo ostati integral od te iste funkcije po ovom ostatku. Znači ovo manje ovo nije ništa drugo nego je integral od iste funkcije, ali na x plus delta x. Što je logično, naravno, zato što je ax i x do x plus delta x su sadržani i zalijepljeni da bi sačinili cijeli a od x plus delta x. Ovdje ovaj cijeli, manje ovaj prvi, ostaće integral po drugoj zakrpi. Pa onda kažemo da je to jednako limes kada delta x teži 0, 1 kroz delta x i ostaje taj integral po ovom drugom dijelu, a to je x do x plus delta x. X do x plus delta x. Od iste podintegralne funkcije TD. Sad ćemo se pozvati na teorem srednje vrijednosti za integrale, koji kaže da integral 1 kroz b manje a
odnosno 1 kroz b manje a puta integral a do b od f od c dt je jednak f od c za neki c koji ide unutar ovog intervala. Ovo ima i svoju izvrsnu geometrijsku interpretaciju. No sad to pustimo. Ono što je bitno primijetiti, to je da je ovdje kod nas a, primijetimo, u konkretnom slučaju, ovdje kod nas a je x, ovo je a, ovaj b nam je x plus delta x, i primijetite da je ovo je znači b je x plus delta x, pa onda nije teško vidjeti što je b manje a. B manje a, to je ovaj manje ovaj, x plus delta x manje x je delta x, pa je zapravo b manje a u ovom konkretnom slučaju delta x. Pa kad primijenimo na ovo, primjećujemo da ovdje zapravo imamo 1 kroz b manje a, ovo je b manje a, ovo je a, ovo je b, pa po tome mi smo sad u konkretnoj situaciji ovog teorema za konkretni a, za konkretni b, pa onda slijedi po ovome da ovo nije ništa drugo nego upravo ovo tu za konkretne a i b. Za a jednako x i b x plus delta x, a ova je funkcija ista. Pa kad to primijetimo, Limes čeka da se razriješi ova jedna situacija, a on kaže to znači da onda ovo je jednako f od c. Samo je pitanje gdje je c? Pa element AB. U ovom konkretnom slučaju onda je to, primijetimo, da je c element AB, ali to je x zarez x plus delta x. No, kad delta x teži 0, kad nam ovaj pobjegne u 0, tada će ovaj x plus 0 otići u x, pa onda ovaj c koji je između x otiće zapravo u x, jer više neće imati mjesta i onda će se samo sljubiti u x. Tako da će ovaj c otići u x, pa će onda, kad ovo zalijepimo, znači kad delta x teži 0, c će otići u x, pa onda zbog nepreknute su funkcije, f od c će otići onda f od x. Jer smo time dokazali da je derivacija veliko od f od x jednako malo od f od x, jesmo. Odnosno, ovako definirana funkcija veliko f od x s pomoću određenog integrala od malo f od x je zapravo jedna konkretna primitivna funkcija od malo f od x. No, sad tvrdimo da se iz 2 da se dokaže trivialno iz 1. Zapravo to i je trivialno, zato što specijalno primjerice ovdje kaže za svaku f. No recimo, ajmo prvo provjeriti je li ovo istina za ovu f. Pa je, zašto? Pa primijetite da je f od b, ovu primitivnu funkciju koja je specifično definirana pomoću određenog integrala od funkcije malo f. Znači, kad tu stavimo b, dobit ćemo a do b. Pa to je ovo tu. Pod uvjetom da je f od a 0. Pa f od a je 0, jer integral od a do a je 0. E sad se postavlja pitanje, dobro, mi smo pokazali za jedno, da li smo pokazali za sve? Odgovor je da, zašto? Pa sjetimo se kako izgledaju sve primitivne funkcije. Pa oblika su f plus c, pri čemu je jednako konkretna. To znači, ako bi ovdje uspjeli pokazati da imamo još taj plus c, onda smo dokazali za svako. No, nije teško ovdje dodati plus c i oduzeti c, pa zapravo primijetimo da ovdje imamo algebarski evidentno ovo manje ovo. Zašto? Pa lako vidimo da se dokinje c. No, fb plus c nije ništa drugo nego bilo koja primitivna funkcija u trenutku b manje bilo koja trenutku a, jer znamo da je skup svih primitivnih funkcija od f od x jednako f od x plus c, pri čemu je f od x jedna njena primitivna funkcija. Dapače, primijetimo da se ova razlika veoma često obilježava kao ono što je jako interesantno, znači gdje god vam piše f od b manje f od a, to se ovako obilježava. Zapravo f od x okomita crta a do b. No sad vidimo da ovdje umjesto f od x možemo staviti f od x plus c.
zbog onog istog razloga. Jel' tako? Pa je to potpuno algebarski isto staviti f od x plus c između a, b. No, mi znamo što su f od x plus c. To je zapravo neodređen integral. Pa onda zapravo ovaj svojstvo 2 kaže, aha, mi smo dobili da je zapravo određen integral od a do b ništa drugo nego kad naćete ovo je neodređen integral i kad njega propustite kroz granice a i b. Znači propust kroz granice misli se ovo okolita crta b od a, znači u gornjoj manje u donjoj. Na taj način se znači ovo tu može svesti ne samo na konkretno f, nego na sve f, odnosno bolje rečeno na neodređen integral od malo f u b manje neodređen integral od malo f u a. A to smo ovdje zapisali. Zato se, to je poznata Newton-Leibnizova formula, ovo je svojstvo 2, zato se kaže da bi našao određen integral na intervalu a, b od funkcije malo f od x, onda treba naći pripadni neodređen i propustiti ga kroz granice. Zimski ispitni rok 15.2.2021. godine, zadatak 6 pod b, koristeći teorem srednje vrijednosti za integrale, pokazati da je apsolutna vrijednost ovog integrala, znači to je integral od 1 do 3 sinus x dx, manje ili jednako od 2. Rješenje. Ovakvim zadacima gdje god se kaže pomoću nečega, odmah i otvaramo taj zadatak pomoću nečega. Znači gore vidimo full verziju teorema srednje vrijednosti za integrale, pa onda i vi isto kao kažemo u općenitom slučaju postoji c iz intervala a, b, tako da je, i sad ćemo mi, s obzirom da nama ne treba 1 kroz b manje a integral, nama treba odmah integral, sve pomnožiti automatski sa b manje a, i onda je integral a do b funkcije f od x dx jednako b manje a puta f od c. Naravno, pod uvjetom da je f od x neprekinuta na AB. Ako želimo, a ovdje kaže da trebamo, provjerimo je li sinus x neprekinuta na n3. Da, znači ovaj dovoljan uvjet je ispunjen, pa mi i možemo primijeniti teorem srednje vrijednosti za integrale na ovaj integral. Poslije ćemo još napast samo apsolutno vrijednosti. Kad sad usporedimo ovaj integral i ovaj integral, onda nije teško zaključiti da je donja granica a jednako 1, gornja granica b jednako 3, prema tome c je iz intervala 1, 3 i naravno da je podintegralna funkcija f od x sinus x. Pa onda samo se uvrste svi ti podatci i dobivamo pomoću ovog tu teorema srednje vrijednosti da je integral 1 do 3 funkcije sinus x dx jednako 3 manje 1 puta sinus od c. Primijetite da smo bukvalno svugdje zalijepili sličice točno i na lijevu i na desnu stranu. Gdje god piše a stavili 1, gdje god piše b stavili 3 i gdje god piše f od x stavili sinus x. Naravno c je c, rekli smo u ovom slučaju iz intervala 1, 3. Desna strana 3 manje 1 je 2, sinus od c. C naravno ne znamo, ali znamo da postoji i znamo gdje je. On je upravo iz intervala gdje integriramo. No, mi trebamo sad napast apsolutnom vrijednošću, lijevo jednako desno, povlači da ako sastavimo svugdje i lijevo i desno apsolutnu vrijednost, slijedi da je integral 1 apsolutna vrijednost ovog integrala jednaka apsolutnoj vrijednosti ovog ovdje 2 sinus od c. Preskačemo 2, 2 je onako pozitivan. No, mi znamo da je sinus od x uvijek za svaki x manje ili jednako od 1, pa je onda i manji sinus c manje ili jednako od 1 za svaki c iz 1, 3. Pa je ovo manje od 2. Time je pokazano ono što se i tražilo, ali isključivo koristeći
teorem srednje vrijednosti za integrale. Onaj koji bi riješio, našao primitivnu funkciju, znači išao preko Newton-Leibnizove formule i rekao da je manje od 2 jer zna se koji je to broj, to ne bi bilo priznato. Otvorimo sad diskusiju. Ovaj teorem se može malo generalizirati. Naime, umjesto ovog integrala mogao se postaviti bilo koji integral u smislu za bilo koji AB, ostaviti pod integralnu funkciju sinus x dx i pokazati da je apsolutno od ovog manje ili jednako. Čak što više ovdje možemo staviti onu frekvenciju m puta x. Veoma često se sinus pojavljuje sa svojim frekvencijama, da je to manje od b manje a. Za bilo koji izbor a, b realnih brojeva za koji je a manje od b i za bilo koju frekvenciju. Kako? Pa na potpuno isti način, sa potpuno istim argumentima, ovo se lako onda pokaže, pa to vam je za domaću zadaću čisto da se malo trenirate. Ljetni ispitni rok 10.7.2019. zadatak 6b. Neka je phi funkcija sa r na r definirana formulom. Veliko phi od x je integral od 0 do x na kvadrat malo f od t dt. Gdje pretpostavljamo da je podintegralna funkcija malo f neprekinuta. Kaže se izračunati prvu derivaciju od veliko phi od x. Čim ne kaže po definiciji, super, onda možemo je direktno derivirati po principima primitivne funkcije. Primijenit ćemo ovdje Newton-Leibnizovu formulu. Naime, na ekranu piše potpuni iskaz Newton-Leibnizove formule koji kaže ako integriramo neprekinutu funkciju na intervalu AB, tada se taj određeni integral može računati pomoću primitivne funkcije od malo f. Tada je to f od b manje f od a. Pri čemu naravno znamo da je f crtica od x jednako f od x. No, mi nemamo integral a do b f od t. Mi imamo od 0 do x na kvadrat. Što znači da je a jednako 0, odavde čitamo da je a jednako 0, a da je b jednako x na kvadrat. Pa onda specijalno za a jednako 0 i b jednako x na kvadrat slijedi da je integral od 0 do x na kvadrat ove iste funkcije f od t dt jednako primitivna funkcija od podintegralne, to je veliko f, u x na kvadrat manje f od 0. Znači, samo smo, primijetite, zalijepili sličice za a i b 0x na kvadrat u Newton-Leibnizovu formulu. Pri čemu je f bilo koja primitivna funkcija od malo f. Na taj način, s obzirom da mi znamo što je ovo, dobili smo da nam je veliko phi od x zapravo jednako veliko f na x na kvadrat manje f od 0. Pa onda možemo derivirati lijevo i desno da bi dobili prvu derivaciju od veliko phi. Pa je onda deriviramo lijevo i desno. Pa onda odatle slijedi da je phi crtica od x, a ovdje imamo derivaciju kompozicije. Vanjska derivirana u unutarnjoj puta derivirana unutarnja 2x. No mi znamo što je f crtica. To je primitivna funkcija podintegralne funkcije, pa to je ta podintegralna funkcija malo f. Pa ćemo umjesto veliko f crtica pisati malo f, x na kvadrat puta 2x. I ovo je rezultat. Naravno, tu smo iskoristili veliko f od 0 je konstanta, pa derivacija konstante je 0, pa se ona nije pojavila u ovom finalnom izrazu. Diskusija na ovaj zadatak
Primijetite da se on može potpuno generalizirati, a da sve ostane isto, tako što ćemo sad umjesto x na kvadrat staviti bilo kakvu funkciju g od x. Znači, uvešćemo umjesto x na kvadrat, uvešćemo bilo kakvu funkciju g od x, tako da je g od x diferencijabilna na 0 beskonačno. Što znači diferencijabilna? Pa kao x na kvadrat, ima derivaciju. Tada, ako definiramo općenitiju funkciju veliko f od x kao integral od 0 do g od x umjesto x na kvadrat, a ovdje ostavimo kao prije, f od dt, tada tvrdimo da se na potpuno isti način može dobiti da je derivacija ove funkcije jednako malo f u gx puta derivacija g crtica od x. Pa smo dobili općenitiju zadatak, odnosno formulu kako se deriviraju ovakve funkcije, a specijalno sad kad umjesto g od x uvrstite x na kvadrat, dobit ćemo zapravo rezultat f od x na kvadrat, derivacija od x na kvadrat je 2x. Pa evo, možete još jednom ponoviti ovaj zadatak na ovoj općenitijoj funkciji veliko fi od x. Naravno da smo morali pretpostaviti da je g od x diferencijalna 0 beskonačno, zato što koristimo u formuli g crtica od x. Ljetni ispitni rok 6.7.2020. zadatak 6 pod b. Koristeći definiciju određenog integrala, izračunati limes kad n teži beskonačno od ovog tu izraza, da ne kažemo niza. 3 kroz n množi sumu koja ide od k jednako 1 do n i onda ovdje imamo 1 plus kvadratni korijen 3k kroz n i sve zajedno na kvadrat, ali pod sumom. Rješenje, ovo je ovaj zadatak koji kaže koristeći to i to, pa odmah i tako otvaramo, tako što to i to što se koristi odmah napišemo na početku rješenja. Znači, vidite gore na ekranu definiciju određenog integrala i mi ćemo uzeti, znamo sve ovo ostalo, tamo su detalji, mi ćemo uzeti ono što nam treba, a to je da je određeni integral po definiciji funkcije f od x na intervalu AB jednak, i sad ćemo tu potpisati, da ide jedno ispod drugoga, jednak limesu kad n teži beskonačno od sume i jednako 1 do n f od x i zvijezda puta delta x. Naravno, kod same definicije određenog integrala, onda se ovdje još mora štošta reći. Ovo jeste integral od funkcije f na intervalu AB pod uvjetom da ovaj limes postoji i ne ovisi o izboru ovih točaka x i zvijezda koje se uzimaju, kao što to gore piše, iz intervala onih malih podintervalčića x i manje 1 xi. Inače, postoje zadaci koji po definiciji kažu riješi konkretni određeni integral gdje je zadan a i b f od x. Pa onda se tu uđe u limes, sumu, pronađu se ovi x i zvijezda, delta x je duljina svakog tog i tog intervalčića i lupi se limes, riješi se. No, u ovom zadatku se traži obratno. Mi imamo sumu, mi trebamo imati ovu sumu i kad detektiramo a i b i f od x dx, onda ćemo ovu sumu riješiti pomoću ovog. Znači, naš smjer kretanja je od ovog limesa sume prema ovom integralu. Onog trena kad otkrijemo što su a, b i f od x iz ove ponđuđenog limesa, onda ćemo moći reći da je ovaj izraz jednak konkretnom integralu i njega riješiti. Evo, znači, tu imamo dvije mogućnosti vezano za definiciju određenog integrala. Dva tipa, bolje rečeno, zadataka.
Dobro, mi smo sad u ovom tipu. Da bi približili ova dva limesa, bilo bi dobro tu, recimo, naznačiti neke stvari, uvesti nekakve promjene. Recimo, ovaj delta x je delta x. Mi znamo da delta x je uvijek ista duljina onog malog intervalčića i da ona zapravo ne ovisi o i, ali ovisi o n. Pa ona se može fino staviti ispred sume. Zašto? Pa ovdje nekako imamo osjećaj da mi njega nemamo, jer imamo nešto što množi sumu, a ovdje nemamo. Znači sasvim je legalno delta x koji ovisi o n, ali ne ovisi o i, staviti ispred sume, unutar limesa. Isto tako, s obzirom da ovdje imamo sumu k, bilo bi familijarnije i ovdje pisati k, ništa se neće promijeniti. Pa pišemo suma k1 do n, f od x k zvijezda. Evo ga. Sad je ovo puno bliže ovome i bit će nam lakše detektirati onda što je f od x, a i b. Naravno, mi cijelo vrijeme ne smijemo imati na umu, odnosno trebamo da je xi zvijezda točka koja se bira iz intervala xi manje 1, xi. Pa se veoma često ona odabere kao ovi rubovi. To naravno vrijedi onda iz x za xk zvijezda, jer nam je i jednako k, pa je to xk manje 1, xk. Pa možemo pretpostaviti da je zapravo ovo tu, s obzirom da je to mali interval, onda je potpuno svejedno, a mi ćemo dobiti funkciju za koju vrijedi, koja je integrabilno, pa onda i zaista neće ovisiti ovaj limes i ova suma o izboru x i zvijezda. Pa recimo neka je ovo xk. Ako sad usporedimo, znači mi želimo da nam je desna strana definicije određenog integrala, to je ovaj limes i ova suma, da su jednaki ovome, pa napišimo to. Mi želimo da je ovo jednako ovome. Kad sad izjednačimo ovo sa ovim, trebalo bi izlučiti što je f od x i što je ab. Znači kad prepišemo onaj gornji limes koji se traži, evo ga, sad je on tu, i usporedimo ga sa desnom stranom definicije integrala određenog, onda nije teško vidjeti što je funkcija f od xk. Uspoređivanjem ovog tu dijela i ovog ovdje dijela jednostavno slijedi da je f od xk, odnosno općenito f od x, tu će biti xk, a ovo će biti f od x. Da nam je f od x 1 plus kvadratni korijen iz x pa na kvadrat i istovremeno onda xk, to ide u paketu, primijetite. Ako tvrdimo da je ovo f od x, a ovo je f od xk, onda nam je xk ovaj tu, 3k kroz n. Evo, sad kad uzmete ovo dvoje, uvrstite tu, dobit ćete ovo tu. Zaista, ova najkrajnja desna limes ove sume koju zaista i tražimo, ako uvrstimo umjesto f od x 1 plus korijen x pa sve na kvadrat, to ovo tu, i umjesto x stavimo xk koji je ovako definiran, ovo je jednako ovome. Otkrili smo što je f od x, znamo što je xk, sad idemo otkriti što je a i b. No, mi znamo kako je išlo razdioba intervala a, b. Prvi x0 je upravo a, onda ide x1, pa ide x2, duljina svih ovih je delta x, ako se sjećate, pa ide neki xk i na kraju završava sa xn jednako b. I tako za svaki n. Pa onda to znači da ovu tu jednadžbu trebamo uvrstiti za k jednako 0, pa je x0 jednako a, ako tu stavimo 0, dobit ćemo 0. A xn je b, pa ako tu stavimo specijalno n, dobit ćemo 3. Na taj način smo otkrili da nam je a0, b je 3, a funkcija f od x je 1 plus korijen x pa sve na kvadrat. Pa onda ova suma je jednako ovoj sumi, jednako ovoj sumi specijalno za ove, a po definiciji onda je ovaj limes od ove sume jednako ovom integralu.
na ovom a, b i f od x. Pa onda ovdje možemo provokativno ovako nastaviti i reći, to znači da je po definiciji, ali ovo je suprotni smjer, ovo je jednako od 0 do 3, a f od x je 1 plus koren x pa sve na kvadrat dx. Znači primjećujete da smo ovo potpuno uspostavili vezu sa ovim, iz tog našli a i b i f od x i rekli sad, a to je po definiciji integrala određenog, ovaj određeni integral. Sad ćemo tu zalijepiti a i b i f od x i to jesmo napravili, dobili da je ova tu suma zapravo jednaka, odnosno limes ove sume, limes ovog tu puta ovo tu, jednako ovo. I sad je ostalo još pronaći što je ovaj integral, to se negdje sa strane negdje riješi. Znači ovaj integral ovdje imamo od 0 do 3, 1 plus korena iz x pa sve na kvadrat dx. Jedno od pravila najznačajnijih koje kaže drobi u integralu, znači drobljenje znači kvadriraj, integral će čekat, prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat dx. Onda svaki je ovo jedan tablični integral, integral od 1 je x, ovo je x na jednu polovinu, to je x na 3 polovine kroz 3 polovine, to je znači 4/3 x na 3 polovine i ovo je x na kvadrat kroz 2 u granicama po Newton-Leibnizovom formuli našli smo primitivnu funkciju od 0 do 3. U 0 je 0, a u 3 je, samo uvrstimo, to je 3 plus 4/3 puta 3 na 3 polovine plus i ovo je 3 na kvadrat 9 polovina. I ovo što je, to se sad malo samo zbroji i dobije se konačno da je ovo rezultat ovog limesa. Diskusija je za ovaj zadatak jako kratka. Ono što je jako važno, a to je što ljudi krenu odmah pronaći pa kažu pa ovo je delta x, jer znaju da on može ispred sume, ali ne može ispred limesa. No, možda ova trojka je dio funkcije f od x, tako da se ne treba odmah zaletati. Bolje je vidjeti što je taj delta x kao posljedica kad se pronađe funkcija i xk što je. Recimo, pogledajte, ovdje smo pronašli da je funkcija, kad smo izjednačili ovu definiciju, desna strana definicije određenog integrala sa ovim limesom ove sume, dobili smo da nam je xk, jednadžba za xk 3k kroz n, a f od x je ovo tu. A onda se našlo a i b i onda smo mogli reći, aha, delta x je jednako x, to je duljina svakog ovog k-tog intervalčića, i onda stavimo, to je 3k kroz n, manje, ovo je 3 što množi k manje 1 kroz n. I to kad se pokrati dobije se da je 3 kroz n. Znači zaista delta x je 3 kroz n. Znači diskusija ide u tome da neka ovaj delta x bude posljedica činjenice da smo pronašli f od x i da smo pronašli xk. A ne žurit se odmah zaključiti, delta x je ovo. Završni ispit 3.2.2020. zadatak 3b kaže izračunati limes od ovog razlomka. U nazivniku je x na kvadrat manje 9, a u brojniku je određen integral sa jednom promjenjivom granicom od 3 do x, to je ovaj x, a u podintegralnoj funkciji je kvadratni korijen iz t na kvadrat plus t plus 4 dt. Odmah ćemo ga rješavati u nastavku, da ga ne moramo prepisivati. Ono što je jako začudilo studenta, a to je kako je moguće u jednom limesu se pojaviti jedan određeni integral sa promjenjivom ovom granicom. Dobro znamo da imamo na ekranu gore općeniti rezultat, da ovako definirana funkcija, ovisno o x-u, koja je zapravo određeni integral gdje je donja konstanta, a gornja je x, da ova funkcija zapravo je veliko f od x, to je primitivna funkcija od ove podintegralne funkcije malo f od x. Znači to je funkcija i to primitivna od ove podintegralne. Tako da mi od ovom obliku a do x jako puno znamo. U redu, uvrstit ćemo x jednako 3 u brojnik. Primijetite 3 do 3,
kad se uvrsti x jednako 3 dobije se 3 do 3. Po definiciji a do a integral je 0. A ovdje kad uvrstimo 3 na kvadrat 9, 9 manje 9 je 0. Pa ćemo primijeniti L'Hospitalovo pravilo. Naravno, na ekranu piše L'Hospitalovo pravilo pod uvjetom da ovo sad što dobijemo na kraju će biti konačno. Znači, L'Hospitalovo pravilo kaže da je to jednako limesu kad x teži 3, pri čemu imamo derivaciju nazivnika, a gore derivaciju brojnika. Sad ćemo naznačiti ove derivacije. Po rezultatu na ekranu rekli smo ovo je jedan općeniti rezultat, ovo je način kako se primitivna funkcija od ove funkcije može definirati pomoću određenog integrala. Pa je onda derivacija ovog tu integrala zapravo ova primitivna funkcija u x. Pa znači derivacija brojnika po tom općenitom rezultatu je podintegralna funkcija malo f od x umjesto t stavimo x. Ovo znamo derivirati. X na kvadrat manje 9, derivacija je 2x. I sad uvrstimo x jednako 3, dole ćemo dobiti 6, ovdje ćemo dobiti 3 na kvadrat 9, i 3 12 i 4 16, kvadrat i korijen iz 16 je 4 šestine, odnosno 2 trećine. Za par minuta gotov cijeli zadatak, ali kažemo, jako je ljudi zbunio onaj brojnik gore. Sad nam je to daleko sad jasnije. Pomoću teorema srednje vrijednosti za integrale. Znači, ovo je bio prvi način, a sad koristimo drugi način. Znači, prepisat ćemo, znači, rješavamo limes, kad x teži u 3, dole je x na kvadrat manje 9, a gore je integral od 3 do x, podintegralna funkcija je t na kvadrat plus t plus 4 dt. Primijetimo da ovo je ovdje nama poznato, to je x minus 3 kroz x plus 3. A ovdje imamo a, b manje a je upravo x manje 3. Pa ćemo onda tu staviti taj 1 kroz x minus 3, a ovdje će onda ostati samo x plus 3. Pa je to limes, kad x teži 3. U nazivniku ostavljamo x plus 3, to je ovaj tu. A ovaj x minus 3 šaljemo ispred ovog integrala. Jer nas to posjeća zapravo jako na teorem srednje vrijednosti za integrale. Jer je to onaj a do b, 1 kroz b manje a. I sad znamo da je limes kocijent limesa pod uvjetom da su ova oba konačna. S obzirom da idemo na to da ovaj je konačan, ovaj znamo da je konačan, pa je to sad naime razlomak limes od x plus 3, kad x teži 3, a to znamo da je zapravo 6. A ovdje imamo limes kad x teži 3, i sad imamo 1 kroz x minus 3 od 3x i ova t na kvadrat plus t plus 4 dt. Znači ovo smo već riješili, to je 1/6 ispred, jel tako? A tu zapravo sad ćemo, odnosno pustimo sad 1/6, želimo se sad pozvati. Ovo x3 nam je jako podsjeća na teorem srednje vrijednosti za integrale koji kaže da je 1 kroz b manje a, integral a do b funkcije f od t dt jednak f od c, pri čemu taj c postoji i unutar intervala ab. Što znači da mi možemo specijalno za a jednako 3, primijetite, a je jednako 3, b je jednako x, b manje a je onda jednako x manje 3, potpuno identificirati da je zapravo ovaj tu integral ništa drugo nego 1 kroz b manje a od a do b funkcije f od t. I to ćemo reći to je nekakav f od c. I sad pišemo, imamo ispred ovu 1/6 puta i sad po ovome ovdje, kompletno ovaj ovdje integral ćemo zamijeniti za f od c. A f nam je podintegralna funkcija. Pa je to, gdje god piše t, stavit ćemo c. C na kvadrat plus
c plus 4. Naravno, tu još samo smo imali 1/6, a ovdje primijetite da imamo ovaj limes, ne smijemo ga zaboraviti. Znači puta limes kad x teži 3. Primijetimo da c element AB u ovom konkretnom slučaju, s obzirom da je a 3bx, c element 3x. No, kada x teži 3, onda nije teško vidjeti da odatle slijedi da i c teži 3. Zašto? Pa c je tu negdje. Pa ga x tišće, pa kad x ode u 3, onda će ovaj c između 3x otići u 3. Pa onda zapravo ovdje kao da piše c teži u 3. I sastavimo 3 i dobijemo 3 na kvadrat plus 3 plus 4. To je 3 na kvadrat, 9 plus 3, 12, korijena i 16 kroz 6, a to je 4 kroz 6, odnosno 2 kroz 3. Malo duži istina način, ali na potpuno različit. Nije se koristilo. Dekanski ispitni rok 14.9.2021. zadatak pod 8b kaže neka je phi funkcija sa r na r definirana formulom. Phi od x je integral od minus x do x funkcije sinus od t na kvadrat dt. Po definiciji derivacije pokazuje da je phi od x diferencijabilna i naći phi crtica od x. Rješenje, na ekranu vidimo definiciju derivacije i zapravo dokazivanje diferencijabilnosti što uopće znači diferencijabilna. To znači da postoji derivacija, pa je dovoljno zapravo naći po definiciji što je f crtica od x i vidi da to postoji. Ako kaže po definiciji, to znači zaista moramo raditi to kao na ekranu što piše, znači naći taj limes kao i svake druge funkcije koje smo radili derivaciju po definiciji. Da ne kaže po definiciji, onda bi ovo mogli riješiti i pomoću onog teorema o primitivnim funkcijama i određene veze između primitivne funkcije i određenog integrala. No, ovdje bi možda bilo dobro prije same limesa primijetiti da ovaj integral od minus x do x od funkcije sinus t na kvadrat, primijetite, ovo je parna funkcija. K tome još i pozitivna, ali je parna. Jer ne možemo govoriti o sam nekakve pozitivnosti, ovdje se sinus može mijenjati preznak. Ali u svakom slučaju parna je funkcija, a minus xx je jedan interval simetričan oko nule. I u tom slučaju možemo primijeniti sljedeće. Rastavit ćemo ga na minus x do 0, sinus od t na kvadrat dt, i plus integral od 0 do x sinus od t na kvadrat dt. I sad na ekranu piše rezultat koji kaže ako imamo funkciju f od x koja je parna, tada onda integral od minus a do 0 te funkcije f od x dx jednako je integralu od 0 do a f od x dx. Evo ga. Kad budemo malo diskutirali rješenja, onda ćemo zapravo vidjeti kako se i dokazuje ova poznata činjenica. Pa onda, kad završimo rješenje, onda ćemo diskutirati. Pa to znači da je onda ovaj integral jednak ovom integralu, s obzirom da je funkcija parna, jer je njen graf simetričan lijevo-desno oko o y osi, a ovaj interval je minus x0 i 0x isto simetričan, pa su onda oni jednaki. Pa onda je ovo zapravo jednako 2 puta ova dva ista. Znači imamo da je to jednako 2, to ćemo ovdje nekako staviti, 2 puta integrala od 0 do x sinus od t na kvadrat dt. Odnosno, naša funkcija phi od x je zapravo jednaka 2 integrala. Ako ovaj sad integral obilježimo recimo kao neka funkcija f od x, primitivna funkcija je zapravo od ove tu, onda imamo sljedeću formulu. Pa nije teško vidjeti, znači phi od x je 2 f od x, pri čemu je f od x ovaj tu integral, da onda
će phi crtica x biti jednak 2f crtica od x. A ovo ćemo izvesti koliko je po definiciji. Time smo si olakšali. Znači, na ovaj način phi od x je 2f od x, pri čemu f od x integral od 0 do x sinusa t na kvadrat dt, pa onda i derivacija onda phi crtica od x 2f crtica od x. A onda ćemo ovo izvesti po definiciji. Pa idemo. Znači, imamo funkciju f od x jednako integral od 0, rekli smo, do x, pod integralnom funkcija je sinus od t na kvadrat dt. I sad ćemo izvesti što je f crtica od x, jednako upitnik po definiciji. Znači, rješavamo ovaj problem. Gore na ekranu se indicira da zapravo ovo je potpuno isti dokaz kao dokaz one činjenice da se primitivna funkcija podintegralne funkcije phi od t može dobiti na ovaj način. Pa je zapravo phi crtica od x jednako sinus od x na kvadrat. Znači, mi već po tom rezultatu znamo da ćemo sigurno na kraju dobiti da je phi crtica od x jednako podintegralna funkcija kad se umjesto t uvrsti x, a to je sinus od x na kvadrat. I dokaz ovog općenitog teorema od 0 od x f od t dt, da je f crtica od t jednako malo f od t, odnosno f crtica od x jednako malo f od x, je potpuno isti kao što ćemo ga mi sad izvesti. Znači, pišemo definicija derivacije bilo koje funkcije, ako se sjećate, to je limes, kad delta x teži 0, u brojniku ide razlika slika, u trenutku x plus delta x manje f od x, a ovdje imamo razliku originala x plus delta x manje x je zapravo delta x. Ovaj 1 kroz delta x možemo malo ljepše napisati ispred, a ovdje će ostati, primijetite, ovaj smo delta x, ovaj jedan ispred, a ovdje će ostati f od x plus delta x manje f od x. No mi znamo što je f od x, za svaki x pa znamo i što je f od x plus delta x. To je znači integral od 0 do x plus delta x od ove podintegralne funkcije manje, a f od x je isto taj integral, samo zbog x. Znači ovo je f od x plus delta x, a ovo je f od x. I sad imamo integral iste funkcije, ali ovo je prvi na intervalu od 0 do x plus delta x, a ovo je drugi na 0x. Pa se dobro onda zna da ako ovom ukupnom integralu na ovom intervalu oduzmemo ovaj tu, ostaće ovaj tu od te iste funkcije. Znači ova tu razlika nije ništa drugo nego ovo se samo prepiše, a ovdje će ostati integral ove iste podintegralne funkcije. Umjesto ova 2 između minus dobit ćemo 1, ali na ovom drugom dijelu, a to je x to x plus delta x. Plus delta x. I sad treba primijetiti da možemo primijeniti teorem srednje vrijednosti na ovaj tu integral. Zašto? Pa on kaže da je 1 kroz b manje a integral a do b neke funkcije f od x dx jednako f od c. Za neki c iz ab. Primijetite, a gdje mi imamo 1 kroz b manje a do b? Pa imamo, ovo je a, ovo je b, a nećete vjerovati, ovo je b manje a. Zašto? Pa x plus delta x manje x, to je b manje a, pokrati se x, ostane delta x. Znači, ovo je zaista, znači specijalno za a jednako x, b jednako x plus delta x i b manje a jednako delta x, slijedi da je ovaj tu cijeli integral jednak f od c. A f je naravno sinus od t na kvadrat. To se samo prepiše. Evo ga. No bitno je bilo upariti ove igru a, b, b manje a, b, b manje a. Pa je to jednako limes kad delta x teži 0, a ostaće podintegralna funkcija u c, to je f od c, pa je to sinus od c na kvadrat. No, primijetimo da je c element ab, a ovdje su ab x i x plus delta x.
Kad delta x teži 0, jer nama limes delta x teži 0, onda, znači delta x teži 0, povlači da nam ovaj teži u x. X plus delta x teži u x. A onda ovaj c između isto mora otići u x. I on je sklješten između x-a i x plus delta x. Ako ovaj ode u x, a ovaj x odatle slijedi, da nam i c teži u x. Znači ovo tu povlači zapravo da c teži u x. Pa onda ovo nije ništa drugo nego sinus od x na kvadrat. Jesmo rekli da ćemo dobiti po definiciji derivirati ovaj tu određeni integral, da ćemo dobiti sinus x na kvadrat? Da. Pa se onda ovdje vraćamo i zapisujemo da je ukupni rezultat 2 sinus od x na kvadrat. Znači, ovo je jedna mala preparacija vezano za integral parnih funkcija po simetričnom intervalu oko nule, kao što je ovaj ovdje bio, nam je samo malo olakšala ovaj kasni račun. I na neki način smo se ponašali potpuno kao u dokazu ovog gore teorema koji je bio na ekranu. Što se tiče diskusije, treba samo opravdati ovu činjenicu zašto smo ovdje mogli koristiti, odnosno zašto ovo vrijedi. Pa pogledajte na ekranu, zapravo očito je ako je f pozitivna, onda interpretacija ovih tu su zapravo pripadne površine lijevo i desno simetrično, ispod grafa f od x simetrično u odnosu 0 y os. Pa onda je jasno da su te dvije površine iste. No, na ekranu je i formalni dokaz ako je f od x bilo kakva parna funkcija, onda lijevi integral mora biti jednak desnom integralu, pa pogledajte, jednostavno to je poznata činjenica. Zimski ispitni rok 1. veljače 2021. zadatak 3 pod a. Što je pogrešno u ovom računu? Minus 1 do 2, 1 kroz x na kvadrat dx, integral, jednako minus 1 kroz x u granicama minus 1 kroz 2, a to je 1/2. Rješenje. Ako vidite gore na ekranu potpunu verziju Newton-Leibnizove formule. I većina ljudi se samo fokusira na njen operativni dio, što je ok, jer je to sjajno u računu. Pa onda kaže integral a do b funkcije f od x dx jednako je, nađemo njenu primitivnu funkciju bilo koju i propustimo je kroz granice. I to je f od b manje f od a. I sad neko ko usporedi ovaj integral sa ovim, ovu funkciju sa ovom, i f od b manje f od a i kaže pa da, ovdje bi kao trebalo sve biti u redu. Zašto? Pa čitamo jednostavno da nam je a jednako minus 1, da nam je b jednako 2, da je podintegralna funkcija f od x jednako 1 kroz x na kvadrat, te znamo svi da je primitivna funkcija od 1 kroz x na kvadrat minus x. Zašto? Zato što kad je deriviramo, dobijemo ovdje. Znači ovdje smo rekli bilo koja primitivna funkcija. Znači kad deriviramo minus 1 kroz x, dobijemo 1 kroz x na kvadrat. I onda će reći pa da, ako sporedimo, ovo je ta funkcija podintegralna 1 kroz x na kvadrat, interval a, b je minus 1, 2. Primitivna funkcija od ove konkretno je minus 1 kroz x. Kad je propustimo kroz granice, dobijemo ovaj rezultat. Međutim, ono što se zaboravlja često, a to je pretpostavka koja gore se jasno vidi, a to je da je funkcija f neprekinuta na intervalu ab na kojem se ona integrira. I to se zaboravi provjeriti. Zbog toga je dobar zadatak. Primijetimo 1 kroz x na kvadrat. Znamo dobro da ta funkcija
nije uopće ni definirana u nuli, a kamoli je neprekinuta. Pa onda kažemo f od x jednako 1 kroz x na kvadrat nije neprekinuta u točki x jednako 0, koja je element intervala minus 1, 2. Pa zbog toga nismo smjeli primijeniti Newton-Leibnizovu formulu. Diskusija na ovaj zadatak ide u tom smislu da bi bilo dobro uvijek provjeravati da je podintegralna funkcija u ovom određenom integralu na ovom intervalu neprekinuta. To je već Newton naslutio da po definiciji kad se računa da onaj limes postoji i neovisno o izboru onih točaka x i zvijezda, ako se sledeći u definiciji određenog integrala, ako je f neprekinuta na tom intervalu. Međutim, ako pogledate gore, postoji cijela serija rezultata kod koji je normalno odmah na početku pretpostaviti da je f neprekinut na a i b, i što je još najinteresantnije, to je jedina pretpostavka na tu našu funkciju f od x koju integriramo. Pa evo, vidite tu na ekranu teorem, odnosno tvrdnju iz koje trivialno slijedi Newton-Leibnizova formula. A to je, ako se sjećate, da jednu od primitivnih funkcija, malo funkcije f od x, možete definirati pomoću određenog integrala na ovaj način. I onda odatle slijedi da ovo je primitivna funkcija od malo f od x. No, niko se ni ne sjeti pogledati pretpostavku da, ali, jedno veliko ali, pod uvjetom da je funkcija f od x neprekinuta na intervalu a, b. Jer ovdje ovi x-ovi jesu uzeti iz intervala a, b. Tako, jedan savjet vezano za ovaj zadatak koji je jako poučan. Uvijek provjerite kad integrirate i radite bilo što sa integralom funkcije f od x na intervalu a, b, uvijek provjerite je li ona neprekinuta na tom intervalu. Ako nije, onda ne možete koristiti one rezultate u kojima se pretpostavlja neprekinutost, nego postoji neke druge stvari kao što su nepravi integrali.